Umbuzo walana uthi simplify the following expressions. Mawubhekene nohlobo olunjena-ke lwesibalo, uqala ubheke ukuthi hloboni yama-expression onezwe yona. Masibheka-ke la sinezwe ama-expressions anama-exponents. Osho ukuthi le expression yethu masi-simplifya, kumele siyi-simplifya ngokuthi sisebenzise imithetho yama-exponents. Sisimplifya kanjani-ke na? Sifike sibheke ama-term anama-exponents a-more than 2. Yabo le exponent le anama-term a-more than 2. Le inama-term 1, 2. 1, 2. Le ine-term eyodwa exponent. Siwenzani lama-exponent anama-term a-more than 2? Siyawahlakaza, right? Siwahlakaza kanjani? Ngokusebenzisa imithetho yama-exponent. Into ebalulekile ukuthi uwazi ukuthi imuphi umthetho o-aplayiwe in order to ukuze kuhlangane kuphumele i-exponent ekanje. Nalana futhi uwazi ukuthi ukuze kuphume i-exponent ekanje umuphi umthetho bu-aplayiwe. Bese siyawu-reverse. Ngathi ngichaze-ke i-example-ke la. Umthetho wokuqala for le term le ehlangene yonke la. Umthetho wokuqala osetshenzisiwe la. Ufike wasetshenziswa lo mthetho kanje. Ngibekise njengo x times x. Ngithi uma unento kanje uma u-x times x khona x to the power 1 no x to the power times x to the power 1. X to the power 1 times x to the power 1. Umthetho uthi uma unama-base afanayo uyawa-add ama-exponent, right? So unento kanje 1 plus 1. So lokhu kuyi-situation efanayo nale. Thina-ke into esifunayo ukureversa from this to this. Lento soyenza-ke lapho. Bese kule term yesibili-ke nawo umthetho ohambiselana nawo ulo wa-x, for example nje bese example x divided by x usikhiphela bani? Usikhiphela u-1 minus 1 lapha kuma-exponent. This can be expressed as x divided by x, or can also be expressed njengo x kanje times x to the power minus 1. Into eyodwa le. One and the same thing. Kuya ngawo ukuthi ufuna u-expressa ngaliphi indlela, but kuhle ukusebenzisa le. Yabo? So sebenzisa le for le situation yethu. Nale right nayo, kodwa le I prefer it le luhlobo lwe-form le. So uyabona ukuthi lo mthetho lo uyefana nalo. Mawubuka ama-sign, ubheka ngama-sign. Mawukade uno-minus kuma-exponent wakho, kusho ukuthi kumele u-apply lo mthetho lo kanje. U-reverse to this. Yabo? Mawunokade uno-plus, uzo-reversa to a multiplication. Siyabona? Uyihlakaza kanjalo usuyiqhaqha ukujijibala. Okay. Asihlakaze-ke. Ngoba sengichazile-ke le mithetho usuyayibona. Okay. U-2a plus 1 wethu uzohlakazeke ebu-2a 2 to the power a times a 2
to the power 1. Yabo sesihlakazile ke nalo. Bese lo uthi minus 2 a times 2 to the power minus 1. Nala sibuyisa njengoba inje i-denominator ngoba yona vele isihlakazekile. Inhloso yesokuhlakaza ukuthi sikwazi ukuthola i-common factor to le expression yethu le bekade ihlangene. Yes. Asibheke ukuthi i-common factor yethu ubani kule case. Mawubheka la for la u2a sino 2a 2 to the power a no 2 to the power 1. Ngapha ku right wethu sino 2 to the power a bese sibe no 2 to the power minus 1. Common la we have 2 to the power a nala sino 2 to the power a. Osho ukuthi lokho kuba i-common factor yethu ngoba kuyefana ngapha kuyefana nangapha. So khipha yena ke ekutholeni i-answer yethu elandelayo. Uba nento kanjena ke. So roughly we have 2 to the power a times 2 to the power 1 divided by common factor yethu kuzoba 2 to the power a angithi go cancelana lo zo cancela lo usale u2 to the power 1. Sayikhipha i-common factor yethu sibe la ngaphandle 2 to the power a bese sifaka i-answer siyitholile okuyiyona ke le u2 to the power 1. 2 to the power 1 is 2. Angithi bese sithi minus qale phansi futhi sinobani sino 2 to the power a times 2 to the power minus 1. Siyabona lo uzokhansela lo ubu 2 to the power minus 1 yabo ungakhona um-expressa futhi mawuthanda um-expressa as u1 to the power 1 kanje which is half, right? Kuya ngawe ukuthi ufuna u-expressa kanjani but lona ke u-half. Mina ke ngizobhala njengo-2 to the power minus 1 yabo. Bese lo simbuyise njengoba enjalo. Sesinento kanjena ke. Mawusukwazile ukukhipha i-highest common factor okulandelayo uyabheka ukuthi le highest common factor yakho ubuyisebenzisa ayikwazi na ukudividana ne-denominator yakho esuke ikhona. Mayekwazi uyaqhubeka usimplify further yeso. So uyabheka thina sinayo i-common factor ethi iyefana ne-denominator singakhona ukuthi lo ekhansele lo kusale iy'namba zethu oku 2 minus u-half. Ngithi shilo ukuthi u-half lo phuma into kanjena. Bese lana ke suyakuphuntsha i-calculator yakho noma ke ucalculate manually ke. Manually sino uphuma into kanje manually ukuthi i-lowest common denominator yakho. I-lowest common denominator is 2. Thola kanjani ke LCD? I-LCD
uyithola ngokuthi ubheke ama-denominator akho. Angithi ama-denominator akho u-1 no-2. Ufike uliste ama-multiples e-denominator yakho. For i-denominator yokuqala sino-denominator u-1, sibe ne-denominator u-2. Sino-1, u-2, u-3, 4, etc. u-2, 4, u-6, njalo njalo. Angithi mawukhethe LCD yakho usuka from the lowest value to the highest value, ezofana kuqala iyona LCD yakho ke. Yabo mawusuka ngapha u1 ukhona la ngapha ukho, osho ukuthi kahle kahle ile LCD yethu izoba u2 ngoba u2 ufika kuqala mawusuka ngapha uye le. Usuyamfaka ke u2 wakho ke usuyamphuntsha ke la as i-LCD yakho. Senze njani ke le LCD? Le LCD soyisebenzisa ekutheni sithole ama-numerator ethu azohlala la phezulu. Step sokuqala. Istep sokuqala uzofike uthi LCD divided by i-denominator ye-term asithi Tn, yabo. Nayi term yokuqala le, i-term yesibili sizwana. Bese ke angithi uzothola i-answer la. Mawuthola i-answer uzothi leyo answer times i-numerator yaleyo term leyo. Yes. Asenze njalo. Sinani ke la sino LCD o2, i-term yokuqala i-denominator yayo 1. So kuphuma bani? Kuphuma u2. Then 2 times i-numerator yethu ubani? Nayi u2. So thola bani? U4. Sesiyambhala u4 wethu u4 la. Same thing so for i-term yesibili, nayi i-term yesibili. I-denominator yethu u2. LCD u2 divided by 2 kuphuma bani? U1. And then we take that 1 times numerator yethu e1, nayi le numerator yethu u1, sithola bani? U1. I-sign ke we'll take this sign njoba injalo. Sifake le sign u-minus 1. And then sothola i-answer yethu, final answer yethu njengo 3 over 2. Imaki. Mawusutholile i-answer yakho ke, kumele uwazi ukuthi ama-marks akho alele kuphi. Ima uzothola lokhipha i-highest common factor nokuthola lama-answer lawa. It's 1, 2, 3. Lokhu akukho lokhu. Usho ukuthi you can jump from the step leso. But kubalulekile ukuthi utshengisa i-steps zakho. Uyazi nje imath. Siyabonga.